Mfalme wa jua ijoro uratemberaho ntabwo turaho uretse ko tutazahaguruka tuzaziruka kuba ijoro twese uko turi turagukumbuye tuzaziruka kuba ijoro twese uko turi mwabyumviye aho muri kubyumva. Kugira ngo rero tumenye gucuranga iyi ndirimbo ntabwo ari ibintu byo kuza kubwira ngo fatira inota bigenze gutya, ahubwo dore umuzi nyirizina. Tugiye kwiga amanota afite akadomo, amanota akurikiwe n'akadomo. Niya manota twamaze kubona, ariko tugiye gukurikizaho akadomo kugira ngo ubashe gucuranga indirimbo zifite iyi style cyangwa se zifite iyi melody imeze gutya. Murakoze. Nanone mube maso cyane kugira ngo iri somo muryumve neza cyane kuko riraryoshye cyane. Mwamenyereye Muranzi, uyu munsi tugiye kwiga isomo ryitwa amanota adomye. Nuvuga ngo akadomo kagiye imbere y'inota karyongeraho 1/2 cy'agaciro karyo. Bivuga iki? Bivuga ko ruziga yagiye akadomo, niba ruziga yafite ibihe 4, ukadomo kagiye karita kagiye ibihe 2, byose hamwe ibihe bingahe? 6. Ruziga nkoni niba yari ifite ibihe 2 gusa, ikaba igiye akadomo kayongeraho ikindi gihe, ubwo 2 yari ifite leta biba 3. Gahiri ariyo noir, ariyo twita quarter note, niba yari ifite igihe kimwe, iraza guhita igira akadomo katuma igira ikindi gice cy'igihe. Ubwo ni ukuvuga ko kuyikoresha bazajya babaramo niba gahiriye yanganaga na kari gafite igihe kimwe cyuzuye, nayo tuza gushakira inota ryayo hano tuyigaburemo igiho akakubita shami. Ubwo rero uyu munsi tugiye kwiga isomo rishyashya ryitwa shami. Ubwo ni inota ryakangahe? Ni 1/8. Twabonye ko 1/8 cya ruziga yose naryo ryitwa 8. Abafaransa bakaryita cloche kuko rifite akantu k'agakoroshe, ariko noneho agakoroshe nabwo iyo kagiye akadomo bavuga ko ari cloche pointe. Iryo ni somo rishyashya ry'uyu munsi. Ni 1/2 cya gahiri ariyo bita shami cyangwa se cloche cyangwa se eighth note cyangwa se bita shami mu Kinyarwanda. Turi hamwe rero noneho y'amashusho yacu na yayo iyi bayita Abafaransa bayita ronde pointe, iyi bakayita Aba-anglophone bayita horn dotted note, Abanyarwanda bakayita ruziga idomye. Iyi nayo izitwa bazayakora inota rya 2 mu ishusho, ariko no ryitwa ko ari blanche pointe. Hano bazayita nayo half dotted note. Hano mu Rwanda bayite ruziga nkoni idomye. Haza iri nota gikurikiyeho rya gahiri, noneho ribaye gahiri idomye iri akadomo. Tugiye bazahita bibe inota rya 4, baramota afite utudomo, ariko noneho bahita ko ari noir pointe. Wongeye kwa pointe biva ko kwishijwe izina point akadomo. Hano hazeho quarter dotted note, nayo izaba ari 1/4 cya ruziga idomye.
noneho rero haza no rya nota rya nyuma gahiri, niyo twize ko igiye kuvamo kimwe cya gatatu cya shami, igiye kuvamo kimwe cya gatatu cya gahiri. Ibyo nibyo tugiye gukoresha kugira ngo turebe uko tubyazamo umusaruro. Inota rya mbere twita ko ari ruziga idomye, ifite ibihe bingahe? Turabara bine, twongereho ibindi bibiri by'akadomo, byaba ibihe bingahe? Bitandatu. Hano ruziga nkoni idomye, turabara bibiri ifite, twongereho noneho igihe kimwe bibe bitatu. Iyi gahidomye turavunjamo za shami, hariho shami zingahe? Zitatu. Iyi gahi rero hano nk'uko twabonye ko ari yabaye ifatizo ry'ibihe muri ya mata twize ubushize agabemo kabiri. Iyi rero yazi kuba ishami nako inota fatizo ry'amanota adomye azayabaramo utushami dutatu kuri biti imwe cyangwa mu gihe kimwe. Ubwo rero tukaba tugiye kubirebera hamwe ukuntu twabishyira mu bikorwa duhereye ku iri nota ridomye. Iyi gahi ridomye twayiha ibi bingahe? Kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu. Iyi gahi ridomye twabara ngo rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Iyi ruziga iyi yari fata gitare ruziga idomye. Ruziga idomye ni uko watangira ubara rimwe, kabiri, turabaramo ibihe bitandatu. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu. Hano turabaramo zingahe? Tujya turamo za ebyiri, none ukongera akadomo, tuyashyiraho utukadomo, zigahita ziba zingahe? Eshatu. Tutangire tugerageze. Rimwe, kabiri, gatatu. Rimwe, kabiri, gatatu. Rimwe, kabiri, gatatu. Hano rero ubundi byakunda ngo tubare ko ari ibihe byinshi, ni igihe kimwe kirifitemo utushami dutatu. Ni urugero rimwe, kabiri, tubare rimwe, kabiri, gatatu. Rimwe, kabiri, gatatu. Rimwe, kabiri, gatatu. Rimwe, kabiri, gatatu. Rimwe, kabiri, tuyageze. Rimwe, kabiri, gatatu. 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 Ngiyo biti ikoreshwa mu ndirimbo zibara gatatu. Ubwo biti imwe ibaramo za shami eshatu, mu gihe muri ruziga yonyine amasomo y'ubushize muri iyi yari ifite igihe kimwe ifitemo za shami ebyiri gusa. Urabona igize za shami zingahe? Eshatu, kuko yongeyeho akadomo kongeraho kimwe cya kabiri cy'agaciro k'igihe utajya. Murakoze. Nasa ngubu tuvugisha ukuri, ibintu mwabyumvise cyangwa ni bya bindi byanyu? Ibi bintu rero byasabaga kugira attention kuko birimo ubwenge. Birimo ubwenge bwinshi, kubera ko aka kadomo konyine, aka kadomo ushobora kukareba ukavuga uti se karavuga iki, ariko ngo karavuga kimwe cya kabiri cy'agaciro ry'inota gakurikiye. Ubwo nimba honde yari ifite ibihe bine, ubwo nitwongeraho kimwe cya kabiri cyaryo, ubwo n'ibindi bibiri byongeyeho, bitandatu tugiye gukubita. Katwumve honde, dufate noneho inota rya mbere. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2,
3 4 5 6. Aha rero ugiye kudukorera branch tukaba twabonye ko kare yari ifite ibihe bingahe? 2. none aka kanya yaje kugira hiyongeyeho 1/2 cyayo, ubwo n'ibindi nota ryongeyeho, sibyo rata? ubwo byabaye 3. reka naho dukubite twumve. mbere twakubitaga gutya ngo 1 2 1 2, ariko ubu twagize ngo 1 2 3 1 2 3. nizere ko aho uri ikintu uri gukubitaho, icyo uri gucuranga uri kubikora nk'uku nguku turi kubikora. Hanyuma tugiye noneho kuri beat yacu noneho yiyongeyeho ikindi kintu. aha ngaha byari bikomeye. beat yacu ikayongeyeho ikindi kintu, byo biragenda biti. mbere twayikubitaga uku nguku 1 1 1 1 1, none hiyongeyeho akadomo. ubwo ngubwo ibi bintu turabikora dute? ase aka kadomo nimba beat yacu yari ifite rimwe nyirizina, none hakaba hagiyeho aka kadomo, aka gace turakabara gute? twiyambaze inzobere cyangwa natwe tugerageze. reka twiyambaze inzobere izi tubarire, kuko impamvu ntinze ahantu ntapfa no kubabwira ngo nabyo tubikore gutya. aha hantu tuzi ko iyi ngiyi ariyo fatiro y'imiziki yacu ya melody, niyo beat. rero iyi beat ntabwo upfa kugenda uko ubyiyumvi, mbese harimo ubwenge. inzobere ngwino dufashe ibintu turitindeho, ongera uritindeho kugira ngo tubashe kumva ibi bintu. ntabwo bigoye, ni ukuvuga yuko ari ubundi bwoko bw'injyana zibara 3. niba nabaraga rimwe mo 2, ndabaramo ubuntu 3. niba nabara ngo niba wenda wari waragize mu itorero kuva barimba ubundi bukwegera ufata beat imwe kuyivanamo amanota 3. 1 2 3 1 2 3 ubwo iriye bika birimo hano 1 2 3, ariyo fatizo 1 2 3. ariyo havamo ibyo tujya twita indirimbo z'ibishayayo, zivamo muri injyana bakuma amashyi babara ngo ngo 1 2 3 indi ndirimbo tuyicuranga. uko na bodi yawe yagenda igufasha. adutera agahinda ndakubuterwa ekumwitoni gasibiranye ndakubuterwa ekumwitoni gasibiranye yeheni mukurize yeheni mukurize wakomoka yeheni mukurize wabyeyi rimwe kabiri gatatu murakoze. hari abantu bajyaga baririmba izi ndirimbo bagasohora abageni bagakora ibitaramo bakaririmba tugatarama tugakesha,
ariko nyirizina tutazi ngo umuzi w'ibi bintu ni uwuhe. Umuzi wabyo ni amanota adomye, niyo arimo za ndirimbo zose. Murumva izo ndirimbo musanzwe muziririmba pe, murazizi, ariko twagira ngo tumenye umuzi wabyo. Ni kuri Music Craft Academy. Ntiwibagirwe gukora share, comment, like ndetse na subscribe, kandi ukomeze utere comment, utubwire utubaze ikintu cyose kiri ku mutima wawe, turagusubiza. Kandi iyo nimero iri kuri screen yawe ntiwibagirwe kuyikoresha. Turabakunda cyane 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 cyane, kandi ntabwo tuzabireka, turakomeje. Namwe mukomeze mudukunde, tujya